Da spomenemo posebno evo savjet, zato što vidim studentima je vrijeme ispita, svaka naša halka je vrijeme kad nešto novo naučimo. Osnova da bi se steklo znanje u bilo kojoj oblasti jeste da čovjek prizna da nešto ne zna. Dakle, to je osnova. I zato ste primijetili u hadisima poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, interesantnu stvar. Kada pita ashabe, dakle, retorička pitanja postavlja. To je jedna važna dimenzija. I zato i vi kad uvijek pokušavamo u našim razgovorima, kad s nekim razgovarate, ako primijetite da vas njegove oči ne prate, ako primijetite da ne dopirete do te osobe, stante slobodno, nemojte nastavljati govoriti. Morate tu osobu ili probuditi ili njenu pažnju uzeti. Jednostavno, onaj kome govorite, ukoliko nije prisutan sa svojim razumom, sa svojim srcem, svojim emocijama, neće doprijeti do njega poruka. Ma kakva god da je poruka. Jer pazite, kada je uzvišeni Allah dolazi sa Kur'anom, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem biva poslan. Do nekih ljudi poruka ne dolazi, ne zato što poslanik alejhi selam ne zna tu poruku da prenese i ne zato što kuranska poruka nije snažna, nego zato što ti ljudi nisu spremni da tu poruku prihvati. Razumijete? Njihovo duhovno stanje je takvo. Tako isto u komunikaciji sa ljudima. Dakle, poslanik sallallahu alejhi ve sellem nas uči da mi moramo ne samo gledati šta od nas dolazi prema drugima, nego da razumijemo i tu drugu stranu, da shvatimo da možda neko još uvijek nije duhovno, intelektualno, mentalno spreman da primi neku informaciju koju mi hoćemo da mu damo. I zato često poslanik alejhi selam u svojim obraćanjima ima ta retorička pitanja. Kaže, znate li ko je taj koji je bankrotirao? Znate li ko je djelo najbolje kod Allaha? Znate, postavlja pitanja. I kad postavi pitanje, na taj način probudi pažnju svojih slušalaca. I dominantni odgovor kojeg imaju ashabi poslanika sallallahu alejhi ve sellem, vi to dobro znate koji je bio. Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah i njegov poslanik najbolje znaju. Jer po pitanju vjeri, po pitanju propisa, ne može čovjek doći sada kazati, ja sam to pročitao, ja mislim da se ne treba tako ili da bi se trebalo tako. Gledajte, sad, namjerno navodim ovaj primjer, zato što to je osnova da bismo bilo šta u svom životu naučili, a bez znanja nema ni iskoraka ni u jednoj životnoj oblasti. Ništa. Ne možeš biciklo voziti ako ne znaš voziti, držati ravnotežu. Govorim dakle ono što djeca uče.